إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري قال قفالي وبافاوى الأدب المفرد مهار أرغم من كيام مدني مدلا قلم هري بابتك إقتم بدار وني باب الصرف في المال مدى إسراف كرم ننجي باب هري قد بابتا بيان بگن ديئي بأي එච්චිහිකියුමා මිහුන්න බදබස් පුණමා මිකමා ගොළම් හරි බාබතක මිහාරු අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මි බාබතක ගමිගෙන්නවනි මුදලා ගොළම් හරි බය හුකුම් තක මුදලා ගොළම් හරි බය වාහකත ඉස්රාෆ් කුරුම් ඒ ඉස්ලාම් දීනුගා වරබ්බඩ මනා කුරබ්බාෆා නහී කුරබ්බාෆා වා කමෙ ඉස්රාෆ් කුරුමකි ඒ ಹುದ್ದಣು ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕ ತಿಮಾ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇದೆಕಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡನಮವೆಸ್ ಇಸ್ರಾಫ್ ಆದಿಹ ಮಯಾಯಿಕೊ ಹುದ್ದಯಸ್ ಮಿಮ್ಮರವ್ರೆ ಏಕಶೀಗಂವಾ ಮಿಮ್ಮರವ್ರೆ ಹಕ್ಕು ಮಿಮ್ಮರವ್ರೆ ಇತುರುವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಇತುರುಮಕಿವೆಸ್ ಇಸ್ರಾಫ್ ಎಹವಿಮ ಮೊದಲುಗ ಅಹುಲುವರಿಯ ಹೇದ ಕುರ್ಮುಗ ವಾಂ ವಿಜಹನಿ ಅದುಲುವರಿ ಮಿಹಕಶ मुदा अरब होगा मिकियनी माल अरब मिकियनी इंसानों के हितंग ए लिबे चिक्कम गवाती माले की लेमु एमा एया अमाले मिकियनी मिस्तकों के हित लिबे चिक्कम गवाती एमा इस्लाम दीन का वरब बड़ा नहीं कुरिफावा कमें इसराफ कुरमकी मिकमत दलील गन्नवा को तुम अल इमाम अल बुखारी गन्नवा फावनी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के अरह रिवायत फावा रिवायत कलेफान विदाल वनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरविये इन्न अल्लाह यरदा लकुम थलाथा व यस्खत लकुम थलाथा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबामी हुंगे किबैम तिंकम कर रोहि वडी गन्नवय अदि तिंकम कं इलाह नुरुसवे एमा अल्लाह के रोहि वडी गतुम ए इलाह के सिफा फुले इलाह इरादा कुरबी अळद्दिके इलाह रोहि वडी गन्नवा इलाह इरादा कुरबी अळद्दिके इलाह कोफावे वडी गन्नवा हेबिमा मि सिफा फुलता हरमिन अहलुस सुन्ना वल जमाअतुगे अकीदागा कबूल कुरान एब्बिस कहला बदल कुरमकानुला इनकार कुरमकानुला व तरवया कुरमकानुला अल्लाह रुस्सवान हेमा इलाहुगे अळतकुम कुरा बयन अमलुतकं इलाह रुस्सवा इलाहे हेबिमा अळतकुम इलाहुगे मिसिफा फुलं ईमान वा इरुगा इलाह रोहिवडिगतुन लिबे अमलुता देनेगणे ए अमलता कुर्मती देमिति बेवेतो बलंजहेन अदि हमयाइको इलाह सुब्हानहु व तआला कोफाय वडिगन्नवालम कुरा बयन अमलतकुम एम इलाह सुब्हानहु व तआला कोफाय वडिगन्नवा अमलुता देनेगणे कंततकुम दुरहेलेवेतो बलम्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहम वारिदवेक इसवा दुआए गैसवनी अल्लाहुम्मा अऊदु बिरिदाका मिन सखतिका इब इलाहुगे हज़रतुम ए अल्लाह इबना गसर रक्कातिर कमं एदमे इब इलाहुगे रुहिवडी गतुम मेदुवेरि कुरबा इब इलाहुगे कोफाय व बिमुआफातिका मिन उकूबतिका अदि इब इलाहुगे आफियतु मेदुवेरि कुरबा उकूबातु सलाम कोद्देव मं एदमे व अऊदु बिका मिनका इब इलाहुगे हज़रत रक्कातिर कमं एदमे अल्लाह हज़रतुम अन्नम हुरी कंततकुम रक्कातिर कमं एदमे ला उहसी थनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिका तिमन मिलायक इब इलाह थनानु कियने इब इलाह नफ्स की उबाफा व थनाए हुरे नगल
لا أحصي ثناء عليك إبا إلها كيوفا وسناء حساب نكربه එහෙමම මිතාමි බයාම් මිකුරබ්බනි අල්ලාහ්ගේ රොහි වඩිගතුම් හාසිල් කරවේ අමල තකේ අමල තවගේ තරෙන් අමල තකේ එමෙ ෆර්තා කමක බිදාලවනි හදීස් කායස් පවනි ඒ අල්ලාහ්ගේ රොහි වඩිගතුම් ලිබේ කන්තත්තව තරෙන් ෆර්තා කමකි අන් තඅබුදුහු වලා තුෂ්රිකු බිහි ෂයියා හමයි කලිමයි අල්ලාහ් අල්ෆන් කුරාෂ් අදී ඉලාහා ඉබ්බසච්චක ශරීකුන කුරාෂ් එහෙම මේ අල්ලාහ්ගේ රොහි වඩිගතුම් හාසිල් කුරුමුගේ අසහස් තෞහීද් අල්ලාහ්ගේ එක්කවන්තකම් කබූලකම් හුරිහා ශිරකුතකකුන් දුර්හෙලිමුම් මිනුම් ගතකෂෙන් අල්ලාහ්ගේ රහමතෙන් එබ්බස්මිහකම් දෙවේ අල්ලාහ්ගේ රහමතුගේ තලේකම් එකකුවස් නොවන්නානේ අල්ලාහ් එක්කවන්තක ෆමදාන් දෙ එහෙම මිතා බයන් කරපණි අල්ලාහ් අලකම් කුරු ෆර්තමක ඒ අලකම්ගා එබ්බසෙච්චෙන් ඉලාහ ශරීක් කොගෙන් නොවානේ එහෙමගෙන් mi tawhid wakimi miga Allah ekkawantakan sabit kurunge iturum emmeha shirkuta nafi kuranjeka ane ki Allah ekkawanta kurami heko harme mikiya la ilaha illa Allah mi kalima lazim kura kamenge shariku kurebe horiha echidu kolla ehma mi kalima gaiba ewe derukune furtama rukuna ki la ilaha horiha ilahun taken nafi kurum illa Allah den yafhuga Allah ilahu anta kan thabit kur hama ifade mitasmi bani an ta'buduhu if ilaha alakun kurmet yabamihum ay Allah ruwadi gannawa kameke wala tushriku bihi shay'a adi ilaha qura ifs alakamega ifs farate baveri khoggen nuwane ay Allah ruwadi gannawa kan ttoge teren furtama kan devana kama hadis kamenani wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an aditiyabamihum ekkom Allahge waafashuga hifash Allahge wa jamanike Allahge deenuga hifashe waki benwash nugannash ebba anta baykavare Allahge waafashuga hifaye Allahge waafashuga hifaye islam deenaki mistakon ekkuranga isfade ekam ei Allahge deen mati adi hamaya ekko mi deen ai mistakon baba kuram Allah ke deena khilaf komme kamak baba wakima mehar ebbawan tama mejehni Allah ke waafashuga ane ke ilahu ke deemati ge ilahu ke shari'atuga kufra bid'a ge macchakanno ehembegen Allah taala ge wahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ke waafashuga hifati bamihum hifashigade එවරියාමේ කමන කෙබ්බාවන්ත වශ අල්ලාහ්ගේ දීමතියම එහෙම මිතාගස් මෙන්න අල්ලාහ් රුහුඩි ගන්නවා රුහුඩි ගොතුන් දිබේ කම අල්ලාහ්ගේ දීමතිගා එබ්බාව දකිව කියව කියලා රුහුඩි ගන්නවා කම එබ්බාවම මං ජෙහෙනි අල්ලාහ්ගේ දීමති එමෙලා වයි කුරබනි ශාඅලකුම් මින ad-දීන් මා වස්සා බිහි නූහන් තිබාමින වනි දීන් ශරඋ කුරබාෆ ما وصى به نوحا وهزفانا والذي أوحينا إليك وما وصينا به بعدك ليغفانا باوا لبن اتشكا أدي إبراهيم غفانا موسى غفانا عيسى غفانا بس وصية كريفا واغتوغا دين شرع كريفا يبني أن أقيموا الدين وصية كريفا يبني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا دين قائم كرما وكي بنوغتو الله دين متي جماعة اما دین می حرمن جمع کراچ دعا گائس ونی اللہ سبحانہ و تعالی کا تتگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربا دعا غریبا کہ میں سے ونی دعا گا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمت امري اے الگ رب میالا کے دین اصلاح قرباش اے یہ علمن کے میالا کے ہری ہا کم گرکا تر کا එහෙම මේ දීන් අරක්කාතර කොෆ එදීන් මතීග ජමා වීම එයි හරමින්ගේ බෑවන්තකම් හිමායි පොමකි අදි ඒගේ මාන එන්නෝ එම්මෙන් එබ්බෑව බාතිල ශිරුකා කුෆ්ර අරියතිනස් එබ්බා මීස් නම් දිනු වවල මිනොස් වාණක අල්ලාහගේ දීන් මතී එබ්බාවාෂ අල්ලාහගේ දීන් මත ඉලාහගේ වාෆෂුග හිෆා එබ්බාවාෂ එමෙ ඉලා වයි කුරමනි වලා තුතිዕ මන් අග්ෆල්නා قلبه عن ذكرنا تبع واش هي الله ذكر غافل كل فرات واتبع هواه ميغ هوايه تباوه وكان امره فرطا ميه كانت تككي دو كل فاوا
ගෙල්ලන වෙගෙන් වාකන්තක එහෙම ජමාවා මිජහනි අල්ලාහගේ දීමති බිදුආගේ මච්චකොන එහෙම අල්ලාහ රුස්සවා කමෙන් එයි අල්ලාහගේ වාෆෂුගා හිෆා ජමාවුන් තිම්මනකමකි වඅන්තනාසහු මන් වල්ලාහු අල්ලාහු අමරකුම් අදි තිබාමිහුන්න වෙරිකුරා වෙරින්නත් තිබාමිහුන් නසීහත් තරවාෂ නසීහතුගේ මානේකි ei makaru veribuma dekolo veribuge idikolo allah ebege macha verikuffaba komme bayaka kiyaman terumaki ei allah fardu kuraba faba coming emihunna khiyanat teruma emihunna dekolo veribuma emihunna dekola nukutuma ade emihunge macha badduwa kuruma mi nahi kuravegam wakankan hadith fattahuga adi kurige salafus salihunge aqida ya manhajuge fattahuga wakim babata mikamuga gen nawafa babe වෙරීන්න කියමන්තරුමා ගොලගෙන් අයිසවා බත් එයිම අල්ලාහ්ගේ රුහිවඩි ගතුන් ලිබේ කම මී වෙරින්න කියමන්තරු වෙරින් එමිහොන්න කියමන්තරු එහෙම් බෙගෙන් කුරීගේ බයින් එන්මරින් විදාලෆේ එමිහොන්නන් ඉජාම පුරවේ දුආය ලිබෙජ්ජ කමුගා වානම වෙරි මීහා රංගලවාහේ දුආ කළා එම වෙරින් ඒ ෆරාතුන් රංගල කන්තත්තක ෆෙනිජනම එකන්තත්තක ekantattaka shukuru verive adi nuba kantattaka emingarin fenijjikam gawana ekantattaka emihunna nasihat terumaki islam dienuga gowala kamaki verinna dekula nukutumaki dienuga warabbada manakurabba fawa kame mi ekamuge wahakata sunnatuge fettahuga warabbada bayan kurabba fawe den efo bayan kurabani allahge kofa wa tinkanta ege tere vidalawani hadis kurabani ويكره لكم مدي إله نرسوي إله نرسوي إله بسيفة فلني إله نرسوي قيل وقال بني بني مفتين كيا واهك جنا كرون مفتين كيا واهك جنا ما نكى وقت بيكاركو ما واهك جنا مهم فيه مهم بكيا ميقول بس واهك جنا كرون إله نرسوا كمك فهرجع واهك كي أي فائدة إنه واهك كبدان بيكار فائدة إنه واهك ودي كي بايفهرجع أي جلهم هو واهك كمك سبدان إنه بايفهرجع ميهنا ملامة كرما فرصار كرما نتي مشوما ميجي تري بس وديكين eba dehema islam deenuga warabboda mana kurabba fa kame wahaka gina kurum hasako bune bunye migota dekeve wahakata den ilahun ruswa kame gigotuga hadis kurabani wa kasratu suwali gina suwal kom hedum mita'il marin demana kurabba furto mana ki faida in suwal ta gina kurum devana mana ki mita suwal ga mana ki salanjhum gina kurum mata salanjhum gina kurum mihunge atuga wajissa kiyum gina kurames allah nursawa kamike wa ida'atul mali adi muda israfu kurumi astumitaga al imam al bukhari mi hadith kenauge benama mitan allah nursawa kamike muda israf kurumaki hema israf kurumaki haram komme kamaka heda kurumaki e israf ei kudavies maduvies ginavies adi mimbarapure ginai heda korge mimbarapure ginai heda korma kiwas israf ye den efo ga imam al bukhari mibabga ituru hadis basfule gennawani sa'id ibn jubair ga riwayat fawani khalifan bidalwani ibn abbas annani ayata meduga bidalwe ila allah taala ge wahi basfule gawe wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu tebamihum heda kura komme ichki fahuwa yukhlifu ege badal fahun libene ichki wa huwa khairur raziqin adi ilahi emme hewegen ba rizqu debba farat mane ki tebamihum ge modalum heda kura komme hede allah garoga ei tebamihum ga hulwere nabbe sade no gota kalbes allah hattaka heda kura komme hede ki ei fahuwa yakhlifuhu ei tebamihunna fahuwa yukhlifu ei tebamihunna ege badalu fahun develechki ege badalu wachki ege manake allah subhanahu wa taala ege badal duniyage saakhiratu ges devwane duniyage saakhiratu ges devwane duniyage nage barakat duniyage nage mudalu ga barakat lebba ituru qur'an surah hadis qur'ani ma naqasa malu 'abdin min sadaqati alage mudalakun ebbes maren madenwane na sadaqai kogen manake allah subhanahu wa taala ena sadaqai kurima barakat lebban mudalu duniya mati gena devwane adi akhiratu ga hewegamba ajuru
دبا مي آية بهيبتهم ابن عباس ودال بيه قال في غير إسراف ولا تقطير أي هذا كرامي هذا كرمي إسراف كرمكارلا هذا كرمي إسراف كرمي كمية أجر لبين بايكي هذا كرمجا إسراف كرمن نتي أدي فروا كذا كرمن نت بايكي بايكش كلام فان نعوا فمن الله تعالى وهي بسولجاوا فداي لا وهي كربا فني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عباد الرحمن رحمن أنت إله جعلناك أي بامهم هذا كرايرجا إسراف كرابي هذا كرابتهم هذا كلا نتي أسكلا باي بسنو ولم يقتروا أدي مبار باي بسنو هذا نكون هفاتا باي بايميهم هذا كلانا يميهم كي آيلان هذا قرآن اتشنتس آيلان كميهم لا إكما كتير نيفونس إكما رانغال أبتكي هذا كرمجا عدل بينهم ميدو من بيرهم إهم ميتانغا ميواهكا جنوا فاميبني إسراف كتيرشة وديكنداني ميمبرافره إترو بجة كموجا وانما أدين يفوق الإمام البخاري إترو باب جنواني باب المبذرين إسراف كرم هم إسراف كرامي هنگه واهكا نانغنه ونباب إسراف كرم کے نباكم بيان كرمتكا ميتانغا الإمام البخاري مي بابو جنوافا مي بني مبذر أريبوغا مكياني حق نون غتوغا مدا هيدا كرم حق نون قومي غتكن هيدا كرمكي مبذر ايگه معنی کی آرمن دیبهن بنانا ما إسراف اي كتاب में कोड़ा मिंबर बेस हराम गोतुगा हक गोतन हेदा कोफिया इसराफ है मुबद्दिर है ए किताब मदस मिसाल कमी है को हेदा में कुरी एना के वाजिब हेदा में कुरे एना अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाजिब कुरे वी एना के हुलबर इन्ना हेदा कुरंची एना वाजिब मियो गबत वी हेदा कुरंची एमियो बात बा एक कंदत तक एम मियो ना मिसा के हेदा कुरिया स्वेस मिगे तेरे पन्ना एमा इस्राफ करूँगे बाय मितांगे स्वेनली मिकाम दलील करने मतुम गेन्नवा फनी मुस्लिम बुम बितान गारे रिवाफावा आरे रिवाफावा रिवायत कलिफान विदार वनी अबू उबैदान विदार बे क़ाल सअलतु अब्दुल्लाह अनिल मुबद्दिरीन तिमन कलिफान अब्दुल्लाह गारे होगा अब्दुल्लाह बिन मसऊद गारे होगा सभी में खोबा हिगे मुबद्दिरीन إسراف كرامي قال الذين ينفقون في غير حق أي حق نونغتوغا مدا هيدا كرامي هن أي حق نونغتوغا مدا هيدا كرامي هن أي إسراف كرامي هن ميار حق وي كندالان إسلام شريعتوغا إسلام شريعتوغا كندال فوا مينغانو كتير ميهك هيدا كوفي كمغا وانما أي حق هيدا كرامي एमा हक कोनो शरीयता खिलाफ खुम हेदा कुरमकी ए इस्राफ के एफो गमियन्नी हमा मिकमा गुले इतुरु आसरे रिवा कुरबनी हमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास यारिहुम निफार बियाई मी रिवाय मुबद्दिरीना बेहेगतुन अल्लाह के आयत गावा कि कुरान अल्लाह वही कुरबा फावा मुबद्दिरीन की कुबात इन्नल मुबद्दिरीन कानु इखवान अश-शयातीन मुबद्दिरीन इस्राफ कुरामियो أي شيطان جاءخن كوبا هي بامهن وداروني المبذرين في غير حق أي معنى كي حق نونغتوغا هيدا كرمه حق نونغتوغا هيدا كرمه أدين يفوغا الإمام البخاري مي بابتن نموالا فدم نفتوني جدر بنا كرما جدرا جيجي كانتتن إصلاح كرما غلوم هري بابتك وداروني باب إصلاح المنازل إبايكو ديري ولا جتا إصلاح كرون نانغاي باب مي باب أفهوغا دين عيسوا جينا بابتا ميا ويدي كن عيسوا كم بريها باب بسواني جدرو بنا كرما جدرا غلوم هري بابتا كي جتوغا كم يكس جدرو جن نعمتك الله دبا فاوا وربدو نعمتك أي الله سبحانه وتعالى أهرمن إنسان ندب نعمتك متى ببهاء متنوعة غير بكري جمال جنوار كسكي غير أبا أميهن جه ونانه جدرو بينو أيكي إنمس
armen insanun nan Allah debbe niyamateng ei gedoruge niyamai emihun niwave emihun etantana wade nida aramuko adi emihunge auratan niwako uleve tanegge gotuga getal levvumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala debba fawa warabbodo ni'maten ei kitamne kudatan koleggalon kamgaves kuyyangolon kamgaves gedoruge niyamai komme gotakal lebunasves ei warabbodo ni'mate ei Allah subhanahu wa ta'ala alamin ilahu galata kunna suwal kurevene bodati ni'matta utere ni'maten ehem begen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faano nidam tammati kolan araf kamgawana mifadain dua kiya kamga isave alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana hamduhu Allah shaylahi alamin nakkan debba bon debba wa kafana adi alamin fudun tere kan debba wa awana adi alamin bohiya wa hikam debbi ilahi fakam man la kafiya lahu wa la mu'wi kitam mihum he wani fudun tere kamen nuwa bohiya wa hikamen nuwa emma mi hagigatu gaves warabbodu ni'mate shukuru eriwanje he ni'mate al-imam al-bukhari mitanga miwahaka genna babu islahil manazil manziluta emihum diriwle getan islah kurun mi babu gennawa fa mi wani egeta bina kurumuga nuwata egeta imara kurumuga egeta kuga ahluwarina gellum nuwa kantatta durkuruma islam din barwala fawa kam bayan kurumattaka getan islam kurumni mawdu'a ki wara fula tanamas mawdu'en mitanga ekamu ishara mi kureveni bina kurumuga gitamuga ahluwarina rakkatarika libe gota etantam bina kuruma barwala fawa hadis taki getan imara kurumuge wahakatabge sebaade aduluveri haddu fahana ala nuda midu mingandegga getan imara kurumuge wahaka bayan kuregemba wahakatabge eba ade getan islah kurumuge terega awamem visnala jehe waragina mihum geta riti kuram masake kure ege beero mabhar riti kuram evves kennemen nolibe goiggotan geta bahattam waram masake kure ekamaku ebe getabuga enagi ahuluverenge deen fasadawa kantattaka ege gahunna kantattaka farwale beba ehnamas geterege bina kurma kantattaka waraffarwate ekama egetabuge lafawa kantattawun mata egetam meduverigegen emihunge deena fasadawegenda kantattaka farwate linwa kitamme bayakwas ibawul ehma getam islah kurumuge maana ki warat thanawas maana mitanga imam al-bukhari genwa fabani egeta bina kurumuga adi egeta kuga wa gellum wani mikantattan durukuruma behegotu mikoton al-imam al-bukhari genwa fabani zaid ibn aslam gari hun riwayat fa riwayat kale fani bappa gari hun riwayat kuraba bidalwani kana umar ibn al-khattab ala al-minbar umar ibn al-khattab minbar ga nawagin khutba de bam bidalwi ya ayyuhan nas e mistakunne aslihu alaykum mathamikum tibamihun dirule getat tibamihun sulha qurash tibamihun dirule geta rangalu qurash aneki geta kuga rakkateri tantam gotuga hadash takkateri kan tantam gotuga geta tibamihun getan hadash wa akhifu hadhihi aljinnan qabla an takhifakum فهتبا ميهم ميه بدت حرفتا يعني حرف کی گلن دچ گلن گتක බදිච්චි යම් ගේ කුඩ කුදින්නා ගෙතම් ගෙල්ලෙන් දෙච්ච තෙබම ගෙත රංගල පුරා රංගලක් හදාර මේන්න උදකු ගේගේ අමුළු වෙරින්න උදකු වා ගොත නිකහල එච්චි වන්න ගොත නුබහට්ටා රක්කාතරි ගොත ගෙත බිනා පුරාෂ් තෙබම මෙන්න මේකෙන් හරෆය බොඩ හරෆය ෆෙනජියාමු ඒති තෙබාමිහුම් බිරුගන්නවාලු මෙකුරින් තෙබාමිහුම් ඒ හරෆ බිරුගන්නවාලාෂ තෙබාමිහුම් ඒ හරෆ තෙබාමිහුම් බිරුගන්නවාලු මෙකුරින් එගමාන කී ගේගා හොළුවරින් මෙසේ හරෆ දෙක බිරුන් නොත ඒ එගෙන්නන් දෙනු එච්ච දෙක බිරුන් ගොලොක් කුරින් තෙබාමිහුම් ඒගමච්ච ගත වෙගන්නාෂේ فإنه لم يبدو لكم مسلموها فإنه لم يبدو لكم
مسلموها فيهم كشر هارو حرف اتسكي تبا من كيمن تروان اتشنونه تبا من كان اتش كيمن ترينوانه إنا والله هم كشر أهرم والله الله غندي بنامه ما سالمناهن منذ عاديناهن أهرم اتسكا سلامة تركا من ندمو أهرم اتس عداوة تربي دوهم في شيء معنى كي حرفه كي أي عداوة تريكه حرفه كي جلد دربي حرفه كي إنسان عداوة تريكه منو مس أثر تنقول حرف يا بيبتونس إما أي عداوة تريكه أي تبامهم بيرقنا مالهم يكورين تبامهم أي بيرقنا مالا يفصلان هين قين هداش بين إنه أثر تنقول عيسفا ميكوتا مفت إتشي جيم فنجة كم غوانا ما تيم فهرا أيام إنذار دين ونعيس ما دكورما تيم فهرا أيام إنذار دين باي تفسير كان متى الشرحة كبين إنه بدالواني تيم دوا هي بس ميكوتا تيم فهرا بس أيسبه إنذار دين ما أيسبه الشيطان كم غفاريغا بدانتي عملاء دينه كوريغا متى الإمام البخاري من حديث كالنوافع مبني جتب بنا كرمغا جيغا هنغرنا ركعات ريبوتان جتنتم بنا كتب جي ونا ميهنا جلون دنبي جنوار تكتي ودبي غوتا نبهتا ادي اكحال كم وجنما اوهن يچيتا ايچي دور كروي غوتا اكانتتا همجسما اسلام دين بارو علافابا كم بيان كرمٹکا مي روايه متانغا جنوافا ميبن أدين فوق الإمام البخاري جنوني إتر باب النفقة في البناء بنا كرمغا هيدا كرم نانغاي باب إجماعنا كي جدر بنا كرمان إنا كرا هيدا إنا أجر لبينتو نوتن لبينتو جدر بنا كرمتكا إنا جاتم إنا هيدا كرمكي أي الله حضرتهم ثواب الدرمي لبينه كمتو إكم بيان كرمتكا جنوا بابمي مكم الدليل جنوا متكا جنوا فامبني خباب جاره رواية كليفان بدال وني قال كليفان بدال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء هم كشورم الله علايا ميهايا أجر لبينه كم كبس gedor bina kurang ena heda kurang fiyawa gedor bina kurang heda kurma kunne ena libene ajure nete ege maane ki meri bidalwani ena ajuru libene ege murada ki ei israf kurun we gotum dekkun terikam we gotum fakhur we gotum adi beenuwa minbara pura ituru koggen hajata pura beenuwa minbara pura ituru koggen ena gedor bina ko fikam gawa nama إبس أجرنا كنتي حقيقة تجا إسلام دينك يمي آخرة قوالا دينك دنيا تنعم ودنيا كنيوم تجا ميها غرق وديوما دوركرا دينمي زهود وركما بار ولا دينمي إهم بمفدا كنكموجا إسلام دينوجا ميكوتا إرشادم أيسوا وني سوبكي دنيا ميهم كرا لوبي دوركرما إسلام دين أيسواني إفر بودا آخرة مسكي كرا بيغتوغا ميستكم هدوما اسلام دين ايسوبني همويما ميستكم دنيا كتالا مسكي كرواني بوريها كمكم دور كروما اسلام دينوغا بار ولبافني انوس انسانا انا گيگه اناگه ديريبولم بنا كرمٹکا اناگه ضرورن حاصل كرمٹکا اسراف كرمکانولا عدل ور گوتگا مدومينگا اناگه گدر بنا كرمكي مي أثرته بتريك بنانه كمنو إنايا إناجي أمبدرين ولينه قطع هيدومكي أي أدمي أجر لبم نفي بجمع كنتو بتريك نوانانه كما الشكر ورجع وليك مغا وانا ما أدي تنتنوغا الله ألوكنكو شرعي مصلحة تن حاصل كرمتكا جدر بنا كراميهم ميجي تريك نوانانه إنما فخر ورجما بينوا من برابر إتورا هيدا كرما مي كانتتا كوجي أهول ورينه ميجي تريا فناني علم ورين بدالوان إما مي بابا الإمام البخاري كالنوافع موا حديثك إم حديث مي حديث مي أثر إكن تين يفهم بقى كالنواني إتر باب عمل الرجل مع عامله
masakke kura mihaya ekko miha masakke kurun nange babu ami hadis mita gennawa fani kurige mi hadisa gulong hori babege gotuga kuriga miyai gedoru bina kurumge waaka gedoru bina kurmaki ei bina kurane masakkato mihum beenuwa kame masakke kura mihum beenumaane gedoru bina kura ehem bima mi babu mitanam munasab bima imam al bukhari mitanga mi babu gennawa fami masakke kura iruga masakkin hawala kuri mihum hawala kogem mule mihunna bay faharuga ehiteri vedunumge maikkan bayan kurumge babu mitanga mene ei miha enage tawabo veri kamge terega himenene kamen ei gen anna eki ujura diegen mes masakke kura mihunna enage ate ehiteri kamge ate foru kolla dinum bayin halatuga ege manen abadume mihunna ko masakkatu goleshe misalaka ege miha ko masakkatu ge tere bayi ko masakkatu gole gadiga baru ichge hifala gadige ekkoluga hifalu note icche hentanaka gen wasladinu mikota masakke quran hawala qura mihunna ehiter vedunu eva eige maikkan adi ekamuge maikkan bayan kurmattaka mi babu al imam al bukhari gennawa fa mi wani kurigaspone faden ege maanenno abadu masakke quran hawala qura mihun masakkatuga enage masakkatu me gotan ule hakena ege maane ki hen ule iruga mihun masakkatuga ule iru emi hunnan ehiter kamuga ate bayin haalittuga forko dirumaki ei enage diveti sifatoge tere himene kamake insanaga tawabo berkama akhlaq rangalu kamuge terega himene kamake ehnam skibur veri boda mihigge kamik ganwate hen kamikga aibvestula me mule eke ibur veri kama boda kamuge terega himene e kamikka bayan kurmattaka imam al bukhari mitanga mi babu gennawa fa wani mikama dalil gennawa magatum gennawa fa wani غطيف بن أبي سفيان قال رواية روايته كيف بداوني أن نافع بن عاصم أخبره نافع بن عاصم خبر دبيه أنه سمع عبد الله بن عمرو بدال ونكون على سيمة قال لابن أخي له كلي بفانك بدبيبك داريك بدال بيه خرج من الوهط بغيچاكم وهط مكياني අඩිකොන් හොන්න ගස්බෝ ගින බගීචා තන්තනෝ ගස්සද්දා එවිස්කදුරායත් මීති හද්දා බගීචා කුම් මි බේකලකුන් කුතීමා මි එකලෙක් ෆාන් සුවාල් කුරවණි අයඅමල් උම්මාල් එතාගේ මසක්කතු මි හුන්තන් එබ මසක්කේ කුරේ මසක්කේ කුරා මි මසක්කේ කුරේ ඒක මානේ කීතාගේ බුස්බා ඒ බා බගීචාගේ මසක්කතුගේ අහුල්වරි මසක්කේ කුරේ masakke qurami hunna ehi terima mihaka egen masakke qurami hum ulenyaas emi hunna baaveri ma mihaka egeni etanga bay ko kame quran ulekamis no ulekamis emme mi suwal mi qurabani eta bole he masakkatu mihum qala la adri demi ben kujjano no tami be fula ko vidalwani la adri nege e masakke quran bay ko ulekamis segeni masakke qurami bay ka ehi ter kame ek kom swarga baaveri ma mihakatta ehbegen mi be fula ko nege ti mi bunani nege ei baaveri mi kamuga wanama no te bay ko uleka egene emme kodamen den ehituga mi vidalwani qala imma law kunta thaqafiyan la'alimta ma ya'mal ummal فاتباعك تي ثقيف وانهاج مي حكم غاوانا ما نكم هرتي باي مي غني هي مي قران مسك ما يعمل اعمال خليگ مسكت مي قران كم كمكن غني هي ثقيف وانهاج مي حكم غاوانا مي سبكي ثقيف وانهاكي اي مهار طوائف حسن اي زمان السرن فرگن ور بغيچا هدما مسكت غاوانا مسك قرابه nutibena masakken no koshe miyak masakke kuradam ferejiyam ekam getere ule embegen vidaloni ti saqif wanhage mihekkam gawanama eguni he emihun etanga kongule masakke den yafa vidal thumma altafa ilayna thumma altafatta ilayna faqal den timanna minna dimalan embreda fa vidalwi inna ar-rajula idha amila ma'a ummalihi fi darihi
miha enage gega ule masakke kurang genesfawa mihun miha ya eku masakke koffiyam qala abu asim ar-ratam fi malihi rawi bayfar bidalwani enage mudaluga masakke kurang ule miha egejiya kana amilan min ummalillah ena wane masakkatu miha kan allah ge masakkatu miha masakke kodde mi ge mane ki geya masakke kurmattaka anna masakkati verinna ඒනාගේ එහිතරකම ෆෝර් කොද්දිනුමකී තවාබෝ වෙරකම්ගේ තෙරේගේ හිමනේ මායිසිෆයි කිය. ආනකි උජූර දීගෙන් ගේ මසක්කේ කුරන් ගෙබිනා කුරන් නොතෙ හිමිස් කමෙක් කුරන් ගෙන්න මීහුන්නා දේතරයකම් එහිතරකම ගාතෙ දික්කොල්ලෝ. ඒක මානෙන්න කුරිගස් බොනේ ෆදෙන් අබදු එමිහුගේ මසක්කතු මේක තොබලේ හිකෙන්. විහින් උලේ රුගා ඉච්චිගේ හිෆාරදින නූනේ ඉච්චික් tanun anittan gengosla din not enumis ehiteri kam for koddinumaki ei war mai akhlaqi sifa ekkam baya kormattaka mitanga imam al-bukhari miwahaka gennawafa miwani aden efoga imam al-bukhari gennawani ababe babu tatawali fil bunyan kita bina kurumuga uskurun nuwata imaraitan iskurumuga wada kurun nangai babu අමිබාවත දිකුර කුරාය රබද සදා භට්ටම්මාන ඉස්ලාම් දීන් අයි දුනිය මේහුන් දහිවතියුමා දුනිය ගෙබෙගන් දියුමන් දුරු කුරමා zuhud වෙරියුමා දුනියගේ නියමත්තම් මදු කුරමා බාරවල යතුම් මේ ඉස්ලාම් දීන් අයි දුනිය මේහුන් ගෙබෙගෙන් දුනියාගෙන් හෙදිගෙන් උලමුන්න දුරු කුරමට්ටක එම මිබාවම අයිසවා ගින හදීස් තන් අයිසවණි මිගොතක් ගෙතම් මච්ච බිනා කුරුමා ගෙත බිනා කුරුමගා රීති කුරුමා මා පෙම්බර් රංගල කුරුමා සෙක්කේ කුරුමා මිකහල කන්තත්තක ධම්ම නොවත එච්චි කියුගේ බස්වල අයිසවා බස්වලත සුන්නතුක අයිසවණි මිකම ඉන්සාර් කුරුමා අදි මිකන්තත්තකුන් දුර්හෙලියුම අයිසවා බස්වලතන් අයිසවණි අදි එයි qiyamet kaarwejje kamge alamaat ekkan ege maane ki qiyamet kaarwawar kam mihun nubawani mihun duniyattaka qiyamet kaarwawar mihun ulen pasha duniyage esu getan imarai kurun ebbe ko anebbe ka getan uskurmuga waada kura kaman hadis ga esawa meyonnani qiyamet kaarwejje kamge alamaat ekut ege maane ki mistakun duniya kura lobi turuvegen de membare ilmare bidala ewe mita mennani tatawal maane ki ei aslu ei uskurumuga waadaku enname smide tere vannane fakhuru veruma minbaravure boda tanavas kuruma zinetteri kurumuga adufana aladu enage hulhawe sammaki kambodomaki e duniye kamuga hadagen migota kantak kurum ehmema mi warab boda duniyege kambodomuge tere vannakame दुआ गैसवनी अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना ए अल्लाह अलमन्ना की दुनिया ए आहारमेंगे एम्मे पडु कंबडोन कमगन लब्बाश एमे इल्मर विदालवनी एनागे दिरियुलन तनमस कोलेवे मिंबरा नोत एनागे दिरियुलन फुदे मिंबरा दुनिया कंकमगा कंबडोमकी ओइक्कमके एकमको मस्सල මෙජෙහෙනි ෆසාද මෙවණි එනාගේ එම්මෙ බොඩු කම්බඩුන් කමක හෙදි එනාගේ දීනුගේ කම්තත්තුගේ මච්ච දුනිය ඉස්වීම हिसाब मस्सल में जे एकम एना गेदर बिना करना दिरियोलम बेनुवा मिम्मरा इस्राफ कुरमेन्नति किबुरवरि कमेन्नति बोडा कमेन्नति खंदेक्कु मेन्नति एना बेनुवा मिम्बरा दिरियोलम हमजेस्सु मट्टका कंकुरमकी मस्सले एन्नो एक मस्सल जेनि एनागे कंबडुम तीनुगे मच्चन इस्वीमा එහෙම මිතාග විවාහක ගෙන්නවාෆා මිවඩි මිකම දලිල් ගන්නවට්ටක ගෙන්නවාෆා වනි අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරිහ රිවායෆා රිවායත කරේෆාන විදාල වනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවිය ලා තකූමු الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان qiyamet gaim nuwahutte mistakum us imaraitam iskurmuga wahadaka sumat daandeng ege maanaga tere heba himene imaraitar riti kurum getar riti kurum hadis jibril ke saisave bahu zaman ka alamat to tere himene kamke ei bahu zaman ka alamat to tere himene kamke ei wa antara al hufatan uratan alata ri'a ash-shati yatatawaluna fil bunyan tiba fennane bakari hui happa ule fusfaya ule bakari hui happa ule badavinta himarai kurumuga ekako anekaka wada kura fenna ekako aneka wada ei famu zamanuge alamat
ilmerin vidalani fa zamanu ga alamat gotu ga ekam me fawani mihun duniya kura lobi turfa wa member ege hajat jifa wa member kannu vaada kurmattaka ekakone kaka komme ge dur uskuran chehigennenno hajat bes hama ekakone kaka khurugari wattaka binata bodu kurmattaka mikam kurmaki ei dhammu kurevigemba kamaki inwata echiki gemba kamaki ibn hajar fath al-bari ga vidala fani ibn hajar awharu fani asate ka fansas devana har vidala fani qad wajada fi zamanina min hada shay'un kathir timanna menge zamanuga mi waragina ye bahutte me ibn hajar ei asate ka fansas de hijra me ar algona mena sadiste ka vremati e zamanuga fahar ka hadane hatar buri timburiya miho imara kufa miharu kene bos vilataka hama jeheten bolti us imara itan hadafi ema fa zaman waraka fa zamanu ga mistakun qur'an kam gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikam bayan kurabba fa miwani hama egota migen ege chiki mistakun duniya kura loibbe ilmerim vidal adis mikama dalil ganna mattaka ituru pasfule gennawa fawe حريث بن سائب قارئ الراوي من قال سمعت الحسن يقول حسن بدارني كنت من كليك فان أدرس بيمه كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان حسن البصري بدارني تمن كليك فان عثمان غفان خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيان كمان نجي كلام ودونيمه فأتناول سقفها بيدي ege wanna hiduga timan kalege faana egege furaluga ajjehe manaki ma boden none furaluga ajjehe ita imam al-bukhari mi hadith ta genunge beenumaki mistakundang hada koddem beenumani anga dem beenumani nabiyya sallallahu alaihi wasallam uluvvi saada diriuno ekalege faana uluvvi adi kalege faana ashabe kalun uluvvi diriuno mi huriha asartake mihuriha kame mi bina fawani mistakun zuhudu veri uma baru elom megot huriha asartake mi babuga gennawa fa miwa mi babuga gennawa fa miwa asartan aduwehima aharmennan egen dani mi duniyaki mi evves agen horitanen nonka mi kiriyames agen horitane kam gawana maharmugen abiya mitanuga emme mai tiriulun devves emme tanawaskama mussandikan devves kiriyames agen horitane kam gawana me hadis kannani mi duniyega messegge madiriyege fiyege wardan horikam gaves emme kafarka fen jodegge member fen ay gottege member ves nodevvi he ehma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge diriulu mitaga mi sifakot devani ekalege faanuge gekola kiha tanawas gekolen nonka hasan vidalwani ekale faanu abi kamange gekola kotri kola wadijje kamuga wanama ay mufulali mafuraluga furaluga ajjehe ema mi nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge dirulu maki ekalege faanuge gege sifa kore fawa gotaki adwes ituru eh riwayat gennawani daud ibn qais gari riwayat gemmani ekalege faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kolo sifa ko devani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kotri kolo takuge bodomin sifa ko devani ade ekalege faanuge ge bodomin sifa ko devani mi riwayat taka asar takima agunmenne gene mi diinuga asto hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam barolo mafuni mistakon dunya kura lobi madukurmak vidalwani daud ibn qais vidalwani qala ra'aytu al-hujurat min jadir an-nakhl timan kale fa dushine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kotri kolota wani hadur roke oshunne mihar kadur rokuge fantakum mi faarugatam mi hadan hedimaka adi ekkon niwainno eterege tibe miyun ekko banhana foruwe goten nuwe den ekam forumattaka makshatu min kharijin bimasukhi ash-sha'r janawaru hamuge keherin den baata badda fe hunnani wa adunnu adiman kalefana hiwani arada al-bayt min bab al-hujrati ila bab al-bayt nahwan min 60 aw 70 adra'in timan kalefana hiwani gege fulaminaki gege dorum ferigen potri koltaka hamaya gaaykanaka hayen nuwata hay mushi
hay mushe gaygala ke kale faanuge e gaygala ke 3 meter wor ehema ge mihonnani kotaritaka ge goti tereya egoton goti terege bodumina ki gaygala ka ha musha hay mushe gaygala ka 3 meter wor tenge fo gidar wani wa ahzarul bayti ad-dakhili 10 adra adi gege kotritakuge bodumina ki gaygala ka diha mushe wa adhunnu sumkatu bayna ath-thamani was-sab'i nahi adi siman kale fana hiwani gege mota kotri kologe usminaki gaykanaka hay musha ammu shadimede hatin nuwata ammushe mi kale fanuge gege bodominaki ge kologe bodominaki manaki komme abikamala kotri kole wairuga e kotri koltakuge bodominaki miye adi gege hus bimuge minaki miye wa waqaftu inda babi aisha yon kale fana aisha radhiyallahu anha ge kologe kotri kologe dora hara hama hinduga faida huwa mustaqbil al maghrib ehero kale ge fana maghrib namada nukme wada gannawani e mitaga sifa ko debba fa miwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kologe bodomin den efo gami babone mawalab bani al imam al bukhari abdullah bin rumi gar riwayat kalifan bidawani dakhaltu ala ummi at-talaq timan kale gafan ummi at-talaq ekamana gar badi wada gati me faqultu timan kalifan den ma fi me ma aksara saqafa baytika hada kamana ge furalo hada tirikoshe me honnani qalat ekamana denneve ya bunay e darya إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله جفانو رره كتب برين اليوفي سيتي بداربي ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم فهت يباميهم جيتا وسنو كرتش فهم كشر مسكران فشاركم غاوانا من أباميهم جد واستكا بدلوانا نبامهم جب دوستك بدلوان أي نبي صلى الله عليه وسلم فهو زمان علامات جت جواني جتن اسكرون خبر جت كدفاف أي فهو زمان كميهم نبهوا زمان دنيا كرا لو بدوان إهم بعمر جفان منها كرا بافا واكمن أي وكي واركب فرم ماتي كرون اسكرون دم ميستكون اسكرام هم مهن جهنيما دم يفوا بينما مبارك هدا دبان उसकुर कले गुफान गेता जीनतेर को वरबड मना को बागी एकले गुफान खिलाफत का एकले गुफान गर यितुम गेंगुलवे हेमा मिता का इमाम बुखारी अदिवस इतरो बाब तके गेदर बिना कुरमा गेदरा गुलंगर इतरो बाब तके गेन्नवा इंशाअल्लाह देंगल वन में देंगन दुआ को एबाता कुरिया गेंदानी दुआ की Allah subhanahu wa ta'ala alamenaki hebas kabul kura baikam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.